ubutwari bwo mw'isi bumwe buherekeza umuntu agiye so kumara abantu no gufasha abandi ukitangira bose maze ukayisezera ukagenda amahoro ko wanditse amateka mu Rwanda yo gusesa amaraso ukararika ababyeyi bakwita mu nyanzigo udatinya no kwikora mu nda nagira amatwi yumva nakwiyumvira umusare. Mwaramutse cyangwa mwiriwe, ni Isaac Havugimana, umunyamakuru wa radiyo televiziyo Umusare, ijwi rya CNRD FRN ubaramutsa. Amakuru yacu arashyushye, ngiye kubagezaho muri aka kanya amakuru y'ibanda mu karere k'ibiyaga bigari agizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Kivu y'Amajyepfo, RDF M23 yabonye akaga gakomeye. Aha ni muri teritwari ya Fizi, turabibona mu kanya. No muri Kivu y'Amajyaruguru kandi nuko RDF M23 irakubitwa bikomeye na Wazalendo, turabibona naho mu kanya. Rwanda, Kagame ararira ayo kwarika nyuma y'aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatiye ibihano bamwe mu basirikari bakomeye ba RDF. FRN, nyuma y'urupfu rwa Wiringoma, FRN atubwira ko ubwoba ari bwinshi muri AFC M23. Amakuru mu buryo burambuye. Kongo, intambara iraca ibintu muri Kivu zombi, mu burasirazuba bwa Kongo, muri Kivu y'Amajyepfo, muri teritwari ya Fizi, mu misozi miremire ya Minembwe, RDF M23 twirwaneho barikoze batera Wazalendo na FARDC ku birindiro byabo, ariko bahagira akaga gakomeye, maze Wazalendo barabacucuma karahava, bafata zimwe mu ngabo za RDF zigera ku ngabo 5, 11 baricwa, abandi 17 bishyira mu maboko ya Wazalendo. Muri intambara rero Wazalendo na FARDC bigaruriye kandi ibindiro bya RDF biri bahitwa Biraro Mbiri, Kakenke na Kasirita. Nibyo tubona muri no video. Muri Kivu y'Amajyaruguru, Wazalendo na FARDC barakubita kandi baracucuma bakica ba RDF umwanya ku mwanya. Ejo kuwa mbere Wazalendo yishe inkwamaso za RDF 83 ahitwa Katoyi Ruke, hani muri teritwari ya Masisi, hakoreshejwe indege kabuhariwe zimwe zitagira abapilote zirimo kurasa ibombe bikomeye ku mapozisiyo hirya no hino ya RDF M23. Indege zikaba zareshe 71 ba RDF muri Rucuru. Kubera ibitero bikaze bya Wazalendo na FARDC, RDF birata ibirindiro byinshi ndetse n'ibikoresho ikabijugunya mu migezi no mu mashyamba. Ubwo rero RDF yararamutse, aho yumvise Wazalendo yiruka ashisha itabona. Urugamba muri make rwayinaniye. Ubu Sake nayo birasumbirijwe na Wazalendo kandi na Goma bafite ubwoba bwinshi cyane umwanya ku mwanya ko Wazalendo bahinjira. Wazalendo bati twiyemeje kumenagura ingabo za Kagame zikava ku butaka bw'abasokuruza bacu. Rwanda, Kagame ubu hari aradagadwa, afite ubwoba bwinshi cyane, nubwo yihagararaho ariko ibye inka zabirwaniyemo, isupu ye yaguyemo ubushishi. Amerika yafatiye ibihano bikomeye abasirikari bakuru ba RDF barimo Vincent Nyakarundi, uyu akaba ari chef d'état-major wa RDF ku ngabo zirwanira ku butaka. Hakaba na Mubaraka Muganga ariwe chef d'état-major w'ingabo za RDF zose, Ruki, Karusisi,
uyu awe akaba ari komanda de division, hakaba kandi na Gashugi Stanislas akaba ari we komanda wa force speciale za RDF. Aba bose bakaba bari i Kigali, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikavuga ko ari bafite uruhare rukomeye kandi runini mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Congo kugeza n'ubu itarahagarara nyuma y'amasezerano y'i Washington, bakaba bakomeje gutera inkunga M23. Amerika rero ikaba ivuga ko mu uku gushyigikira intambara kwabo ariyo mpamvu yafatiye ibihano bikakaye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba yafatiye ibihano bikakaye aba bagabo uko ari bane, birimo gufatira imitungo yabo iri hanze, kubuzwa ingendo zo hanze n'ibindi. Amerika kandi yategetse ko RDF igomba guhita iva muri Congo n'ibikoresho byayo byose nta kindi birebyeho, bitabaye ibyo ingaruka zizayibaho. Kagame rero mu burakari bwinshi bukomeye yavuze ko ntaho bazamuvana kandi ko babeshya ngo u Rwanda rwiba amabuye y'agaciro muri Congo, ahubwo ko ibyo bihugu bikaze by'ibihangange bikize ari byo byiba amabuye y'agaciro muri Congo. Tumwumve muri video. Abaturega ko dukoresha ibyo dukora kurinda abanyarwanda, kurinda igihugu cyacu, ko ari amabuye y'agaciro, nibo biba amabuye y'agaciro muri Congo. Ibi bihugu bikize byo hanze byirirwa bivuga ubusa. Erega narababwiye, iyo bari aho batinyisha abantu bakazana ibintu human rights, bakazana ngo barashaka gutera ubwoba, ngo Kagame navuga ngo bazamujyana, uzanjyana hese wowe? Wamvana he ko Tubibutse ko ibihano ku Rwanda n'Abanyarwanda bateza umutekano muke muri Congo bigikomeza, atari abo bonyine bayafatiwe n'abandi bazabifatirwa. Abasesenguzi bati igihe ni iki, ubwo u Rwanda batangiye kurufatira ingamba z'amabi rukora, rugiye guca bugufi Kagame bamukurure amatwi, bityo u Rwanda rubone ibyo rwashakaga, kuko rwanze kubahiriza amasezerano rwasinye i Washington imbere ya Perezida Trump. Abasenguzi bakongera bati nubwo Abanyarwanda bose badafite uruhare muri ibi bikorwa bibi, ariko ababifitemo uruhare bagomba kugira ingaruka byanze bikunze. Abasenguzi bakongera bati Abanyarwanda bari hanze bameneshejwe n'ubutegetsi bwo mu rugwiro bagomba gusubira mu gihugu cyabo nta nkomyi kandi bemye. Nta Munyarwanda ugomba guhezwa mu gihugu cye, nta guteza intambara mu bihugu by'ibituranyi nk'uko leta yo mu rugwiro ibikora, ahubwo u Rwanda rugomba kuzubakirwa ku mahame ya demokarasi, bityo RDF ikazaba amateka kubera amabi yagiye ikorera mu karere, bityo hakazabaho ubumwe nyakuri bw'Abanyarwanda, atari ubwo RDF cyangwa mu rugwiro yirirwa ibeshya mu magambo ngo ibone indonke mu bihugu bikize, kandi umuturarwanda abuzwa uburyo n'ubuyobozi. FNT buri ngoma yarishwe. FNT nyuma y'urupfu rwe, uyu wari umuvugizi wa M23 rwabereye mu kinombe cy'amabuye y'agaciro cya Rubaya,
aho yaragiye kwiba amabuye y'agaciro agahasiga agatwe kubera indege za Wazalendo zamukubise inshuro. Abayobozi basigaye ba M23 AFC bafite ubwoba bukomeye. Abayobozi bafite ubwoba bukomeye ni Colonel Nanga, Bertrand Bisimwa ndetse n'abandi. Bakaba barimo gushakisha hirya no hino mu bihugu byo mu karere bahungiramo bibaye ngombwa, kuko bari gutinya indege za Wazalendo ndetse n'ibitero bikomeye bya FARDC bafatanyije na Wazalendo. Rero Nanga na Bertrand bakaba baratangiye gusaba bimwe mu bihugu by'akarere ko byabaha ubuhungiro bibaye ngombwa, ariko bakibagiza ko nyuma y'intambara ari ubucamanza, kandi ko aho bazaba bari hose bazafatwa, kabone n'iyo bakwisha mu nda y'isi bazakurwayo. Efemiti hamwe bumve amaraso y'abakongomani bamenye agiye kubagaruka vuba. Amakuru yacu naha agarukiye, ntimujye kure cyangwa se ntimukajye kure ya radiyo televiziyo Umusare ibagezaho amakuru ashyushye kandi y'ukuri. ubutwari bwo mu isi bumwe buherekeza umuntu agiye, so kumara abantu no gufasha abandi, ukitangira bose maze ukayisezera, ukagenda amahoro, ko wanditse amateka mu Rwanda yo gusesa amaraso ukararika, ababyeyi bakwita mu nyanzigo udatinya no kwikora mu nda. Mwari n'urugamba twarwambariye, bigabo na migambi basha imbere, nyabutatu nyarwanda ziduherekeje, tubaza icyo wicira abantu. Warabeshya amahanga cyane kuzanye demokarasi mu Rwanda, kumbe inzigo yawe ibyinshi inyuma yari iyo gucanisha abantu. Mwari n'urugamba twarwambariye, bigabo na migambi basha imbere, nyabutatu nyarwanda ziduherekeje, tubaza icyo wicira abantu. Ubeshya abanyarwanda ngo ni siyasa, umubano urarangira, abibanira neza baramarana kubera politike yawe y'ubuswa. Mbe ntiwamenya kabanga k'abana b'u Rwanda, ko bakumenye kera bakakureka kugira ngo uzuharirwe ivomo. Mwari nk'urugamba twarwambariye, bigabo na migambi basha imbere, nyabutatu nyarwanda ziduherekeje, tubaza icyo wicira abantu. Iya ngoma yamaze abantu ikabanyaga ikabasenyera, abasigaye ikabangaza, tugende kuyisezera. Burya twese dushaka amahoro, kuko twahaze intambara zawe. Bisa amahoro genda ugiye, twahaze intambara zawe. Ukubeshya ushyira imbere ubwoko, ukaba uwa mbere kuwutsemba, aho ugeze abanyamurenge nabo bahaze intambara zawe. Bisa amahoro genda ugiye, twahaze intambara zawe. Ababyeyi ntibagiheka kuko batwarira ibibondo, ukabasiga mu bwigunge
nabo bahaze intambara zawe. Iza amahoro genda Genda ugiye he bahaze intambara zawe. mu karere turangwamo batugize ruvumwa, hano imipaka barafunga kuko bahaze intambara zawe. Iza amahoro Genda ugiye he bahaze intambara zawe. mariage kuwa gatandatu, kuwa mbere ukabadutwara ukagarukana itangazo, ubwo ukabura dupfakaje abari b'abanyarwanda twahaze intambara zawe. Iza amahoro Genda ugiye he bahaze intambara zawe. Iza amahoro Genda ugiye he bahaze